Amateka yihariye utaruzi kuri Perezida John Joseph Pombe Magufuli, Perezida wa Tanzania. Giye wagezaho inkuru ni Jackson Mandela, ntararibonye mu itangazamakuru ndetse nkaba n'umushakashatsi ku mumbe dutuyemo. Aya ni amateka yihariye adasanzwe ya Perezida umaze kubica bigacika muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange. Uyu nta wundi rero ni Perezida John Joseph Pombe Magufuli, Perezida utangaje. Perezida John Joseph Pombe Magufuli, iri ni izina rye ryose ariko iryamenyekanye cyane ni Magufuli. Uyu mu Perezida Magufuli yavutse tariki 29 z'ukwezi kwa 10 1959. Ni Perezida wa gatanu kuva Tanzania yabona ubwigenge. Uyu mu Perezida ava mu ishyaka rya CCM, mu magambo arambuye bivuga Chama cha Mapinduzi. Yabaye bwa mbere depite mu karere ka Biharamuro cyangwa Biharamuro. Mu mwaka wa 2010 yabaye Minisitiri w'ibikorwa remezo. Tariki 12 z'ukwa karindwi mwaka 2015 ishyaka rye yararimo rya CCM ryamushyize hejuru kugira ngo yiyamamarize umwanya w'ubu Perezida, ndetse n'uwo bari bahanganye nawe uva mu ishyaka rya CCM yari umugore Samia Suluhu Hassan. Tariki 29 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2015 nibwo yatangajwe ku mugaragaro n'akanama gashinzwe amatora muri Tanzania ko ari we wegukanye amajwi menshi angana na 8,882,935. Amajwi yose yarahwanye n'ijanisha rya ringana na 58.4%. No Vice Perezida we yari wa mugore n'ubundi Samia Suluhu Hassan. Nibwo yarahijwe kuba Perezida mushya nubwo benshi batayivuzeho rumwe. Uyu Perezida Magufuli afite lisansi muri biochimie, yayibonye mwaka 2009 kuva muri University nkuru ya Tanzania Dar es Salaam. Mu 1991 kugeza 1994 nibwo yize biochimie muri University ya Dar es Salaam, na nyuma yaho akomereza muri Southford mu Bwongereza. Mu mwaka wa 1985 kugeza 1990 yabonye impamyabumenyi y'ubwarimu kuva muri University nkuru ya Dar es Salaam ubwo yigaga shimi n'imibare. Nyuma yaho uyu Perezida Magufuli yabonye diploma yo muri University ya Mukwawa, nanone yahize shimi n'imibare. Icyo gihe byari mu 1981 kugeza 1982. Naho kubijyanye n'amashuri yisumbuye, uyu mugabo yabonye amanota y'ikirenga muri secondaire ya Mukwawa mu ntara ya Iringa mu 1979 kugeza 1981. Nyuma yaho nanone uyu Magufuli yize kuri secondaire ya Lake Mwanza iherereye mu mujyi rwagati. Uyu wahoze ari umujyi wa kabiri Dodoma itaraba umurwa mukuru, ejo bundi na Dar es Salaam kuba umurwa w'ubucuruzi. Icyo gihe byari mu 1977 kugeza 1978. Mu mwaka wa 1975 kugeza 1977 yize amashuri ye abanza ahitwa Shule ya Msingi ya Katoke Biharamuro mu ntara ya Kagera. Nyuma yaho hagati yiyunze n'igisirikare cyubaka igihugu kizwi ku izina rya JKT Mugambo muri Arusha. Ubwo Magufuli yarangizaga amasomo ye muri Mukwawa mu ntara ya Iringa mu 1982 nibwo yatangiye urugamba rwo kwigisha amasomo ya shimi n'imibare mu karere ka Nsengerema mu kugeza 1983. Ndetse yabonye akazi kandi muri koperative ya Nyanza Reke. Mu mwaka wa 1995 nibwo yinjiye bwa mbere muri politiki maze yiyamamariza kuba depite mu karere yavagamo ka Biharamuro, maze nabo bamutorera ako kazi k'ubudepite. Yagakoze kugeza mu mwaka wa 2015 ubwo yari depite aho Biharamuro mu gace ka Chato. Yabaye depite, minister ndetse aba na ministeri muri sectors zitandukanye kuva mu mwaka wa 2000 kugeza 2005. Yabaye depite kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2005 yabaye deputy minister of construction, naho kuva mu 2005 kugeza mu 2008 yabaye ministeri y'ubutaka ndetse n'amajyambere y'abantu, naho mu mwaka wa 2008 kugeza mu 2010 yagizwe ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi, na hanyuma kuva mu 2010 kugeza mu 2015 yagizwe kuba ministeri w'ibikorwa remezo. Tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2015 Magufuli atorerwa guhagararira ishyaka rye kuba umukandida wiyamamariza umwanya w'u Perezida. Ubwo Magufuli yarahagarariye ishyaka rye nk'umukandida wa CCM. Ku rundi ruhande ntihari yorohewe n'ayandi mashyaka atarwagaho rumwe na CCM, dore ko ishyaka rya Chadema ryari rikataje muri kampanye rihagarariwe na Edward Lowassa, ariko Magufuli ntibyamubujije kubatsinda. Amaze kuba Perezida, indoto ze yazigezeho byihuse, dore ko yakomeje kubwira Afrika ko bishoboka kubaho Afrika idasabirije. Ukivuga izina Magufuli abaryo baruswa baracanganyikirwa ndetse n'abandi twita abanyamadiro, yewe ntawe utaramutinye uyu mugabo. Umukire cyangwa umukene ku ngoma ya Magufuli bose barangana. Abanebwe barahangayika, n'abaruryi bubusa barwaye imitima. Udakora ntakarye niko yavuze. Abarimu batageraga ku ishuri ku gihe batangiye kwibwiriza. Uwe yaratangaje aravuga ati niba wumva utabishaka gukora igendere rwose, ariko kera hageraga kare mwarimu wizamu. Abazi bimvuga rwose ni mu Mama Chance. Bamwe batangiye kwibuka Patrick Lumumba icyo yavuze
ku bazungu ati ntago turi inkende zanyu. Abandi bibutse Thomas Sankara avuga ati ukeneye kugira virusi itera ibisazi kugira ngo habeho impinduka zizanira amajyambere mu baturage. Aha bamwibutse mwarimu Julius Nyerere Kambarage igihe yirukanaga IMF na banki nkuru y'isi. Nanone bahise bibuka Abedi Amani Karume igihe yagaga ko ibiryo byose bigomba kuva mu gihugu cye bitarinze kuza nk'imisada ivuye mu Burayi. Uyu Magufuli uwe afite principe zihariye, aravuga ati njyewe nemera kugerageza kuri ko kutagerageza ngo umenye niba byakunaniye cyangwa wabikoze. Ati Afrika mureke tugerageze kuko hari imigisha iza mu kugerageza. Ikintu kuri ko kutagerageza yewe no kuba perezida avuga ko yagerageje maze nabo bamusunikira mu gikoni. Ushatse kumva icyo mvuze hano? Afrika yose iramushaka Magufuli ariko twebwe turamufata nk'umuntu usanzwe. Niyo mpamvu uzasanga turwanya umuntu uri ku butegetsi tukamuvuga nabi nkaho twamufashije tukubakana igihugu, ariko siko tumeze, maze twabona yeguye natwe tukamuha big up nyinshi. Afrika niko twabaye, niko tumeze. Uyu Magufuli kuva yaza ku butegetsi ibintu byarahindutse cyane. Tanzania abahanga bavuga ko yari yaragurishijwe batabizi, dore ko ikiyaga cya Victoria, ibirombe by'amabuye y'agaciro, za gaze methane ndetse n'ibindi byinshi bizanira igihugu economy. Tanzania ntiyari kibona kubera ikibazo cya ruswa cyari kimeze nabi. Abaturage ba Tanzania bageze ku ntera yo kurya amagufwa y'isamake kandi bitwa ko bafite inyanja nyinshi. Uyu Magufuli amaze kuba perezida icyo yakoze yirukanye za kampani zikomeye zari zarayogoje igihugu. Igitangaje nuko wasangaga nka kampani ishinzwe gucukura ibirombe bagiranye amasezerano imyaka 100 yo gucukura, ndetse nuko byari imeze n'abagiye bafata amasoko yo kuroba mu nyanja zabo. Reka tugaruke gatoya kuri uyu muperezida. Akijya ku butegetsi icyo yakoze yirukanye ba bantu bose maze amasezerano araseswa. Abanyapolitiki muri Tanzania barahaguruka barasakuza bati ibyo ukoze bizatuzanira inzara n'ubukene, ndetse ntibyarangiriye aho. Yakomeje kwirukana n'abaruryi bari barayogoje igihugu, maze amakuru agera kuri Human Rights, maze Human Rights nabo baramuhagurukira, maze Magufuli n'ubutwari bwinshi arabasubiza ati niba ndi kurengera inyungu z'abaturage, ndi gufata ibisambo byiba abaturage mugasakuza, none mwebwe murengera ibisambo nkaho mwarengeye inyungu z'abaturage. Arangije aravuga ati Afrika dufite ibisambo byinshi ariko imbaraga zo kubafata ntazo dufite. Hano nibwo kampani izwi ku izina rya Bariki, ni kampani ikomeye ku isi yari ifite ibikorwa byinshi muri Tanzania, ariko ibyo Magufuli ntabikozwa. Amaze kwirukana iyi kampani, boss wa kampani kuva muri Canada yaje yiruka kugira ngo atange imihoho, bityo habeho konegosiya. Afrika ndetse n'isi yose imaze kumva ibyo nibwo bamenye neza imbaraga z'uyu perezida Magufuli. Andi makampani yumvise ibyabaye kuri Bariki nabo baravuga bati none twebwe tuzasigara. Iyi kampani ya Bariki niyo yari yaregoje Tanzania. Mu gihe cy'imyaka 19 iyi Bariki yijije akayabo k'amafaranga y'amadolari y'Amerika angana na miliyaridi 181. Reka tubagarukirize amateka Magufuli hano nk'igice cya mbere. Ubutaha tsabagezaho indege uyu mugabo yaguze nta deni azifashemo, ndetse no ku ruhande rw'igisirikare, maze dusozereze ku Tanzania idafite virusi ya corona. Murakoze kudukurikirana. Ngewe bagejeho iyi nkuru ni Jackson Mandela, inararibonye mu itangazamakuru ndetse nkaba n'umushakashatsi ku mbe dutuyemo.